Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nithiritwe yagirite na ingukugwata ugeni ikiri nteto cietu ciru themwe narua iri tariki 17 mweri ni jwa iri mwaka ni jwa 2025 gwatanira nauni ikinya nkumenyithie uria gwatinda nthiguru ni jetu ya Kenya hamwe na nteto iria nkureterete ni Cukuru ya sekondari ya Kajiampa ukumurikwa nyuma ya muritwa kura agutumwa nja ni mwarimu utuku. Atui bamira ntere cha kiengo gukia mateta bakienda kuongerwa marija gutwa mira mwanka chiringi 150. Muntu munene kwirwa onke mbona ya kirumini mbona ya ninso. DG Mutuma kumeneria baria bagwonkana bwakari gwita maoni ja muchemani rojo na kindiki. Ameru ba Nairobi kurita maoni jao nyuma ya Raila guchindwa kiri ithurano bia AU Senator Mundigi akioria Kenya kurumira mantu jange jagitumi. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Borithi ntere cia Kathwana ibetite na mbere guchunkuna ikarika ria rua ria muthaka wa miaka 17 uria ni muritwa cukurune ya sekondari ya Kajiampau kuringana na aciari ba mwana ujo baria athira Emmanuel Mutumie atumirwe nja utuku ni munini wa principal ugwitwa Mbaka na kuma ntukwe wote muntu wa mutungia ritho. OCPD wa Kathwana Joseph Muteria ni akinyete kirore ikarika riri na kinya kuga ntu Kathumba kuma cukuru eu ni bethiritwe bagichunkunwa. Samogaishima ni agutumenyithia nkuruki. Tariki 12 mweri uju irio aritobakira chikia bithatu cukuru ya secondary ya Kajiampau sub-county ya Igamba Ng'ombe bachokaga cukuru nyuma ya ukaramuchi wa kiumia kigima kumarira dormitory ya cukuru inu ya mbere. Lydia Kawira ariuga araukire kwira mwana wake Emmanuel Mtume cukuru na amutiga njarani cia mwarimu mbere achoka biashara ni muchi wa Kathwana ara akuga ugorobobu wa ari wirani na ringiro thimu mutetheria wa mwarimu munene ora agwitwa Mr. Mbaka akimwiraga ati atitigiria mwana wake arara cukuru. Ambana kwingatio mwana akembera ntamwira cukuru na atakiriro cukuru nontu atandika baba bethetie ndo ndamwirinda irie mwana amana mwarimu ndamupemberesa ambira mwana tirara cukuru na nwengatirie mwana kaita kanda yemuchie indagire mwana nde wira na arankarabo karatina ndaringiro thimu mwekuru tha 4:30 cio tugo ambira mwana na urire na nengatio cukuru na atamwithira muci ndaringira principal ndamuringira principal ndamuria atiri endaigwa mwana wakwa nengatirwe na atimukinyu muci principal ambira wati kuri cukuru na nende akinya na mantu mamwe ende no kanaka aga muringira rurukiri ikenda omba gufuatiria amenya nata Roni rwa ntuwenu bakwaga ichokera kura kwa mwana wago kuma kiruruga meribwa cukuru gina ariuga na ringire ripoti gituoni kia borichi ya Kathwana ontubura mukujiritwe ni OCPD wa sub-county ya Igamba Ng'ombe Joseph Muteria. Nenda athongera muneno polisi na mbandikire na tarimo beba ire ba ya cukuru na barikia kwari nabo mwarimu auga bagacurika guchwa mwana na mwankiro munde ntionete mwana na indire nkinya ukira ko bisini kwa muneno kithomo kajoke aguno nkuriro kire na twari nwe ambira mwana na guchwa no tionto no bombonete. As usual, we circulated the report of a missing person, the boy by name Emmanuel Mutume, aged 17 years, a form 3 student at the Kajiampau Secondary School. Up to now, we've recorded a statement from the school administration. We are still looking for the boy. Ende achiari baba amwena atori bariuga ibanga ikite muno bagicheria mwana wago Emmanuel. Tigo turi aturi barendia kagwira katwigitwe twena kuthiriro muno nkoroni nontu wa mwana uyu wetwa Imani
mutume gutweka na urite na tutikumumenya tukumenya kwathiete mwarimu uyu tukumwereka na mbure Imani mutume tutaigua thina ciake na cukuru athomagira Mugumoni primary school Imani tutaigua ndeto ciake tutaigua thingatano cia mwarimu kwa witu kumwira na twira mwana wetu ari barenda thirikari ithungire untu bubu mwanka urugamiri bwa cukuru buge nara bairire mwana gwago ni utega mwana ndenda mwarimu uyu ngatirie mwana ampa mwana wako nontu akimuingatia amuingatie thenu themwe na saina ukwa washman thira sainire au kwa washman au magaruka mwarimu no akumenya mwana kuma ngiti na cukuru no anenkereo tuchugitie kwaraniria na urugamiri bwa cukuru ino indi batirenda gututhikiria Nkiripotera Weru TV kuma Ntereche Kajiampao sub-county ya Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Hatui bamira Ntereche Kiengwe Gembe Central ne bathithite maandamano ni kiria bakuga ni ya biashara kurega kubaitithiria marija o mwanka 150 o kilo kinya nyuma ya maguri jamira gwitithwa ni thirikari batongeretwe ni mukaririgiti wao Cosmas Generali baritaririria kuri wa chiringi 67 ke o kilo onto bakuga ne kuinyerwa na gutunywa baugite batitwa mira mwanka mateta jao jathikirwe. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Baumite na maruru bari atuimira mienene ya Bogaiti ya Igembe Central tayo ya Kiengo kuandamana ni untubwa agurimira kuregi kubongera mbesa cia gutua sikinya shiringi 150 ogikiro kuma shiringi 70 bone nyuma ya maguri jamira kuongereka gukurukira watho wa minister wa mithiguru ni Mutai Kagwe ni woni chama ni watu wa mira mwiri oyo embe na mbere ka tukwenda kuwa ni boya no ntubwa thirikari yetu ya Kenya na muno tukiambira sekinya na muyumbe wetu Igembe Central ya wekile no ntwa mantu babwithirie na thai price ya mira ni rekirwe kuma ke ministry twacokere twakarande twi committee twolelie twona nabo kwina muntoro tuma mantu ayo ntho yombikana ya mira no eti onge ni mutu wa mira na twikolelie twa mutu wa mira etukuria wetu nduka grade shiringi 150 ne tondoke alele thiringi yana bila buturetete arware ikwethira twikwaria mantu yonthe oro na twakuruke mantu yonthe musemanione abiashara barabe no kebo butonekana ndene nthiyi ibetere beta baira mbia kesumari mbia inkai basoka bathwani bakeba inyerie mutu wa mira ndenda kuatire okiakwethira we mu biashara na ndenda othikerie boya okiakwethira we mu biashara na nuretere oraira mira na mbia inini ya kuretera mutu wa mira thineku mutu wa mira kakari wa mbesa ciake ni watirite ata ile batirite kuriwa na to watire we mu biashara kwithio kare ya mira anthia thiringi wanu webute oya to tua toriamo loi atokwethia na bwana kuri mutintikano jumunene atwa bari athira ithina inyingi bakurukirite kumani na biashara na mwanka nandi bari bera batimitua mwanka babongere mbesa kuwa merero tu meraye kare itotwambia tokoro boleli au ya batu atakuwa kuma twanderi otumera mundoro toya mera okoleli kira tokira kira thaiki akirangi bakeya batu etherani nembere eta korea batu tu atiwa to atora mileni nyatha go mima motokara na leta nkima itabi yare ko eu batu to etonde kare ko wa mbapta kama nele mina to temetwa otekona muntu areta ko kira to kya rangi ya kiro imogoke lakini batu etorekera wambo ikotira kwa to tadiri maandamano ya na ya tedira bera tadiri keterwa to no to gale mera oni nyaka ora kana da inte ani nyanja rasioga koma tara siara magera ai to ganga ni mera atu to ara sigu wari to watu iteveru mera o garo go to kyanto kiongo mwanga sai tori wantiri go no utemo tu mera raisi oro kai buguera onda namna ori raisi naira mwaburo gya to ana Dennis Mugendi
Weru TV Kiengo Igembe Central County ya Meru. Magita jaria maingi munini wa ngavana Mutumantu Ithinki anonekaga kwebera miario ire kuringithia munene wawe ngavana Kawira Mwangaza ende ntuko ya Narua DG Mutuma anonekete kuthira nthoni cia kuringa siasa. Akiaria ari mathikone ntere cia Magondo Ntu Ithinki ane ameneretie guonka akiuga jau ni mantu jankoma na mantu jagwita giuta teno ntuire bwa na kinyamikarire ya Meru. Kukonia muchemanio juria jubanganitwe jo gutirimana na DP Kindiki Mutuma ugite atongeria bonthe bagachumiria kiri muchemanio jujoni ontoni muchemanio jo kwaririria weti na mbere Muthuri Muriuki na Chionkuruki. Munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru no Reverend Mutumantu Ithinki bena atongeria bangi bakiarekia thoneke kuringiria andike maita rutero Magundu ni bagwite bageta muchemanio muthenya ruju jojo ni munini mutongeria mugogo kithure Kindiki nonto bena wira nate muchemanio juju bikotha je kwari mando ja weti na mbere yake twetete muchemanio ne jo DP Nairobi. We are coming, although we are the same, we are not coming before the 14th. We have agreed to come because you promised us that there won't be any politics or matters determination to determine the fate of Meru County. It is purely development. It is out of that respect, His Excellency the Deputy President, that we have agreed to come. Any other meeting talking about the progress of Meru, any other meeting talking about the political status of Meru will be done only after the 14th of March 2024. This meeting, we expect no politics. This meeting, we expect development issues only and not any other business in this meeting. Mutumantu Ithinki onekana muno akiarire ruthiomi rwa rutumero Kawira Mwangaza rogwonka na wakiwa uyu ndo bwira Ntururu na ageretie oraumba kubutethia tanto bantima amwe na MCAs barabangi barere wonka nonto muntu munene kwirwa onke mbona ya kirumini mbona ya ninsot ingai yake tonka anto baegembe bauwa ito mwathani ndawonka ne unda yugatwa yoyo akiwa mwathani ndawonka ito ndakwerencha nende kwi muntu onde ubatere wonkwa ukurokeria miaka ere waibwa mwana miaka zaidi ere wonka uwe na defect na batere kubwithirwa some medical analysis akiwa mthiomi moja iji ni cia wagindoni na nto batibiri ko bagicietikiria ende akorobana bau aito wonka bethera beto irate korona korobana bau aito wonka ri utekwana ko ikwaganira ndoni ya Meru bahabwe boethe kana bote kumenya katukumetwe halina ya kimathwanio embe muno embe community yuko mau ya tendera muto ntakene tutikoro umana twatiethira to in some form of chaos na abwe no kabuthwanitie inteto cia kiumurungu tukwirwa ni ate muntu munene omba kwirwa onke na kiri miarire kwirikana ati naguriri nguo atongire babetha bakiuga uyu manto yara ya kwirwa ya nguo anga mutuma urirwa nguo nte aracia nteto itena maana ainya wota uriri nguo ntuko imwe muntu egethecia uri wota urirwa nguo inyo imami okuna bau so nteto cia nguo kurirwa kana kuria kwa kurirwa ntengana na nteto itena value iwi nteto itena mato kana metho kana mauru ukanoga kinyaba kuruma kinyaba gwiba kugurite nguo kinyaba gwiba kuthithirio na bakuthithirie ukabacokeria mwathani oro tura moyo anto bai baije twisia sene no Ntururu erero u Ntururu ero atena kirato Ntururu ero atena mwekuru Ntururu ero atenjite kioro na Ntururu atiakite anda yanda abori anto betu u kauma antena byo no ntuntina kyo na antena ngugi ende kyo kyagiriria babu bompangugi utampere ninka da mwala nyunto boka untoka andi ya excellency kuruma kwa nibyo yes ande winya bakuruma no umwala nino akobanga fairo eku
indi amajajo nthe ethwa kirombantu kuthwa bakiciandikithia kimbango josha no tujutetheria muno kagita kara mtu arethwa akiajua. Kwa hivyo ni muhimu sana Wakenya wote haswa wa Meru tushindane kujiandikisha, tuone chiefs wetu, twende mahospitali, twende kwa cyber cafe, tujiandikishe, ndio tukipata peni kama ile tuko nayo hapa ya ugonjwa wa saratani, iwe hatuna uchungu zaidi, tuko na njia ya kusaidiwa kwa kupitia huo mpango wa afya wa serikali yetu kuu. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri wa Kangangi. Onde atongeria Bameru berigiritwe gwika gikaro na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kigarune yawe Nterechia Karen ntuku ya rojo akari kuma bore ne barombete atongeria ba gwika gataria mpatho chao cha gisiasa na kwaririria kimirandi ya weti na mbere kenda Ameru bagunika ne borite gwita na murunga mojumwe jo mirandi ireremete na kinya emiero iria ikubatara kwambirirwa kiri isigo bionthe kenda bia kaunti ya Meru. Kakimutegi na aranirite na atongeria ba na atutumira ripoti iji. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wengi wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. Ini miaria munini wa rais Kithure Kindiki akiuga na muchemonio na atongoria ba Meru kirigikaro giake kia muchwa Nairobi kaingo kwariria witi na mbere bwa Meru miaria rekenere tu bamwe ba atongoria ba gisiasa na bakindi ni kuuma gicigo mbunge kia Buri. Mbere manchokerie thirikari Kenya nkatho ntokerie deputy president katho ni ntuba kuriunga Meru atumwire ibwega ni ntuba gukaribisha atongeria ba Meru beta kumuona kana ba muriungira na ara Karen ntuko ya rojo tuita kariba Meru mbere maitugwiritwe ni ntubu no ntunara berire bwega kabisa ati kwenda beta kuringa siasa Karen arenda beta kwariria mantu ja maendeleo anku ibwaga no tuba munini wa president ku request readers beta Nairobi bakarande baraniria mantu sara jegi Meru na Kenya Tranche no tumbiteketie ria leaders beta bakaranto amwe ilazima bedwe na issues ira chiku ringithia kila kona ya nchi yetu. Pomba kuga atongeria bagwita bakarande for example barakarite nderu abariria mantu jegie mantu jara chumburanto ba tanochia ba beto ba igembe bagwita bokarande mantu jao jamela it was well addressed no tubari bakarire nde one day na bona solution na eromba ryo kiri atongoria babi batigire bakwira munini wa rais mathina mara kariba bagukurukira na nkuruki benyeria mirandi ya maendeleo ta kuri kuruthwa Nterechia na inde batikaire siasa ciao ku ira tukubaromba tafadhali deputy president ati kwenda bwita kuga no bui no thuki no bukwenda kana no butikwenda arenda bwita kumwira mathina jaria twina jo bona ura bagatutethia tafadhali bugaikie ni siasa cia kwariria mantu jo tongeria bo Meru ariria ni mantu ja project ira irungiki kana ira itetheri kendereaga Mheshimiwa wetu wa Buri ariria barabara maili 10 ariria barabara ira Ruto augire gitimene ariria mantu ja transformer ira twerirwo iruto na bukauganira mbu ukethirwa gwi aibwe nene onto ituronere baka Kamega ituronere bakisi ituronere bangi baba ingi bara bagwita nara barita neshima bakathikira kiria kirio kiria bakwirwa na inyabongo bagaikia mateta jao. Meru County for the first time ina CS umwe CS onire umwe urie ni president ne atea gutwendera kiandresi mantu jegie maendeleo ibara niliora kugomba gukara hamwe bagaitangu gibai kimwe bendene kethe chiacha beje bamiringe bandai bageta kulinga chiacha no kethe agwena chiacha babatere kulinge mana na yomba gututethia ira bakethania njara beje bakariboega bari kimtu kimwe bakiaria sauti imwe nikenda tumbotethia Meru biure bira babatere kuria deputy president rojo ibakarende no in terms of development
in terms of bena unity, in terms of natabomba kuthithia Meru ikabua nkuruki kana Tharaka ikabua nkuruki kana Isiolo ikabua nkuruki. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na athiũrũkanĩtie na kaunti ukuthuja mirandi ya barabara irio barabara ya kuma Chiakariga gwita Marimanti iria gwa kagita ethiritwe ikionania kurema nyuma ya ndiunga yawe na Arua Gataya na atumiritie guchokera kwa mukandarathi ngugineu augite nibochokanirite wirigiro kiria karia augite matunda jaja jonekete kumania na gikaro kiria atongeria bekire na DP Kindiki garune yawe ntuku inkaindhiru. Paul Kabithe na Nteto Nkuruki. Rĩrĩa kũriũngĩrĩte mũrandi wa gwĩkĩra rami barabara ya Chiakariga Marimanti kũthinga Tunga mũthenya gwa MD Senate wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya. Kakathomba gĩkũrũku I think 2014 na hii barabara ya igitwe na challenges bingi mũno no tũkona barabara ĩno mbua ĩrũthĩtwo 85% na barabara ni barabara ĩrĩa ĩgwatianĩtie Tharaka na mĩgongo ĩrĩa mĩingĩ ũkĩmenya kwamba ĩno barabara ĩrĩa ĩgwatianĩtie Tharaka University Kathi Mwanga wa ACC Tharaka South na hii barabara critical mũno yambĩrĩirio nĩ Kagita Gaku nĩ ngũrĩkĩrĩka kwa Mheshimiwa President wa Kagita Gaku Mheshimiwa Uhuru Mwarugurire wa mwana the current senator na ngũrĩkana kwamba tũrĩa tũngore Tharaka Nithi rwa itwari Karen nontu wa project ĩrĩa Chothi Bwambite Tharaka Nithi County na promise itu onenkero ni deputy president wetu ni kwamba barabara ĩno contractor will be on site in time soon. Gataya akiuga thĩinĩ agatigĩra barabara ĩno nĩ kũrĩkĩria amwe nĩ iria cingĩ gwĩkĩrwo rami kwa ngerekano ya kuma Mĩomponi kuya Mwanka junction ya Gatunga. Ngiramu ya kwa thĩinĩ kũriũngĩra mirandi yonthe ĩrĩa ya thirikari ya kumenkio na kwamba contractor on site na rĩu itu kwambĩrĩria kinya barabara ya kuma Mĩomponi kuthungĩra Mwanka Nkoni kuthungĩra Mũkothima na imwe icho project ĩrĩa twa promise ĩrĩa twarĩkare tũratongoria na injire mmoja guchokia nkalo mmoja mwana nontu mono na mwanya nontu ino barabara gateria ndo mugongo wa Tharaka seriously ukimenya kwamba road network ya Tharaka nini muno especially Matamak na ingwete injire mmoja kumekishwa kwamba tubetu bagateria ki barabara ino igũcokera wa contractor wa barabara ĩno kũra nkũrũki gũkũnjĩrĩtwo ibamo ba karinterino akende na rakemne ne ori nkona mantu makomesa sawa nkona contractor na chokire na arekura na nkona thino nambirite wira kecha sawa kona contractor bariku kindi kia kuga tugagita bungi tugacokerwa barabara kuthondekerwa barabara itukumucokera nkatho muno na itukumwiri bwega nontu mwana wetu na mberi yagu na turuthire barabara ebu itukona barabara nena thina muno na ikuo bibingi bia marinya wakinya korokera itukona ndi bacokire bari akagunya mungi kamuciara kanyakara ugire contractor bagacoka ngugeni tukuona wabu atoke contractor bacokete ngugeni na puli nyene na mono kulinga baba inyerie tukuona iwa chukume contractor no mochukume arutangu gibubwega tegeato kumuromba myankeno tano ikithira kabarabara ino tuki paradise barabara ino tone kububwega untubwatu kwa tukikumia tu akariba Tharaka. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka barabarani ya Chiakariga Marimanti mbito wa Paul Ogwa Kabithe. Heta na mbere kurumira Nteto cietu nchokerete nyuma ya Kagita agati kuraja nkumenyithie Nteto Nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na za mirongo ere monka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na Arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba
0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujaka bakara wo chap chap. Aya kwani yako ina mama? Tipo akiwa ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara dareka idhano akinkimane tana no nyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutujoka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Kugwatogeni oringi kirinteto chietu cheru themwe. Mukaririgiti wa ngwataniro ya mabisa ba askari banchera baria betire ritaya niwe gikundi makathimo na ithukirite ngabana Kawira Mwangaza ni ontuba miario yawe iria aritire arintere chegembe akimaria DG Mutuma na kuga amojire ari askari wanchera na kumutwikithia munini wa ngabana. Akiaria arinja kwa wentere chekitengela Nairobi makathimo ni atheretie na kuga Mutuma au ngugine ya askari na gitio gikinene na ari na rietwa ritia kintaka kinyanini. Bobo bwezete onde antubaba ingi betite na mbere kwandika ya Mwangaza. Boniface Mwongera na aranirite na makathimo na atutumira ripoti iji. Na tugutirima nawe bwana gikundi makathimo urethere mukaririgite wangwataniro ya askari banchera barabari tare Kenya yonde neriji kirenja kiproa na turombere tukithie ntumuje kiri Amero na mono kiri gavana Kawira Mwangaza ete tumuri etongerika na gotaurwa no tugitumi Andre ndingiridi mwana baba yiri mo bakuwa ndipite gavana wetu tawe mutumanto dinkia aritangu na Kenya Prison Service na benda kumenya muno abakuya no kiama kiwi to Kepro ana Kenya Prisons Retired Officers Association benda kumenya muno na ata aturanchera na ata umumire hakwenda kuvumilia na ari gutuma ntodinkia aumire eni ntumwega na getire retire honorable ora antu bamagango dine bageta retire chiao bakaribega batina manto mengi kiambere aumire retire ari ntumwega sana na nendere tebega na akudukwa bakutania Kawira Mwangaza itwagurie muno tubamwe tiye bandere ni member wetu wa Kenya Prisons Retired Officers Association na members wetu bojana atagukarika nitujua kwamba kuira manto mengi ya irimi kuira aitereku atendi bandere ni ataumba kudiria chairman ndagolbega na mpandika kabarua ni ore kire social media na choka mbijana ndagolbega muno ntwa wero TV mpaka anyaka kana mpomba kukarify bandere mutumwa kuba mrebega ni mutumwa muno ngine nimre eta reverend wa Kenya Methodist Church hakuna ngine kwa hiyo mtu umre frustrated kana aumre na ngine kana umre buduku aumre tete ngine ngine ya kuteveria antoleto bamero na Kenya msima na nguru ende kwa mtu murungu ni mtu ende murungu na mtu na mutaliri mwega hoje tumtukuwa na aria mutuma twadinga taimere ena dhina nchera na bongo ngendo bura na aria ntobaleru anto barabo na bekrite uniform kinya polisi na askari bende banchera
bo michare mene michare ndene Kenya nene michare ra ina roriko ko tiant bole ba frustrated ni ant ba be kana bole ba na be chenjega ko nyanga mtu ndete viki nyanga lakini mtu mre bwaga na mtu nego dhikari na netre dita na kuma ili atonyere kya mnegete kya Retired Officers Association na tumzuni na nda tarende chairman na itongeretie kya makena ndo gambe jembere mutuma na umre mtu mwega na umre atuma dhina netre kulitango chia Kenya ya chia kanisa mutumiria antubetu ba Meru na gutumiria antubetu ba Mugongo Junde kenda bakora na njira beta kwa Murungu na njira njaga kwa hiyo mutuma umre bwega na itukura antu ba Meru bwega muno kinya kulingana na ora mutetera bapie kinya tuingwa kibwe kurvara tu na bondone kya mageto ragiri bodu kuno baoria ya tamwe kurumba kuruma mukuru na ibobo karane na bagita na Nke report Rantosharu TV kuma jake ngine kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mungera. Ameru baraba karaga Nairobi ni baritete uge bwao gukonia guchindwa kwa Raila Odinga kiri ithurano bya mukaririgiti wa AUC bamwe baugite Raila Odinga atira bataraga kujukia giti kiu indi ni amenya Kenya ni bamwitikitie tanchamba yao mono kiri siasa na utongeria bangi ni bonanite kwenda mono Raila kugwatanira na Rais Ruto kenda gwitithia mbere nthiguru bwega kagite ni okau na we senator wa Embu Alexander Mundigino rite akenya korirwa ni ithurano biu ni untone birakurukire na kurumira mantu jara jombikia gutethia Kenya. Anthony Kathenya ni agutumenyithia. Mpukujiri tunyume ande ya Kenya usindwa kile kithurano kia AUC ntereja Addis Ababa kile kithurano kinene kia marais bande ja Afrika Ameru bamwe balaba tuire milite kuruta uge bao kire mpumi ja kithurano giki ale Raila Odinga ala sindore ni Yusuf Mahmud meronga meao ile nkorani kulingana na Joseph Kimathi Kiogora ndi ya Kenya nitete kiguni kinene na kusindwa kwa Kenya kile kithurano giki ni kithomo kinene bolande ino ebatelia kuruta ngogi na ndi janja. As a country we lost. This is the second time we are losing in a span of 8 years. Lakini mbuge as a country tuwe na manto jara tukuendelea kuthoma. Especially how we play our diplomacy politics. Ome now. Non to ingwetikia there's so much at play. Tika to lose na big margin and maybe we put up a lot of campaign kile manto jau. Amwe nogo Kimathi nekathite Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki nonto bako watambaru na inya nene Raila Odinga kiligelelele ala kujukio tongolia bwa AUC. Mbuga karitaya, we don't know, nonto 2027 bado iko raja. But if akaritaya naronire goodwill ya president, deputy president, Professor Kithure Kindiki nya sentiments chia wegoro naraugire even though Baba lost, he would still welcome him into the Kenyan politics. Kenda bendelea kulitango gibare amwe. Kimathi akithijaga na mbere na kuria Rais William Ruto na Raila Odinga kuthi na mbere kugwatanira kenda gutigira ndino ni kuthi na mbere kuno kiri na ngwataniro. Ubwakarire nthiguru buona bugwatanire na Raila Odinga na buritanirie ngugi amwe. That peace that we enjoy as a country, ituendelee kumienjoy. Aidha kulingana na muthuri Letoro, Raila Odinga tari murungami mwega kwendia mbisi ya Kenya kile kithurano giki aidha na uliti Raila kuthi na mbere na kibarua gia gutetera Kenya. Nkuthuga nthiguru hetoka ya frontire candidate atari sasawa mbere ma gitumi ne gutueka ojo imuntu Raila Odinga imuntu aithondekere rietwa kire opposition politics nthiguru ije na nkuthuga na nthiguru ije Africa na nene ibaije urethera kari kou kinya kwaga giti batende muringangira no ntombo abatega kuringana urethera imuntu muma mutwe nthiguru ne yao na niki tumyo kuona mbere ma kugwa kwawe akenya baba ingi ukona bahiringa mpe kinya kwa kuga okay muntu wetu narejire naja ikuonania twebo mena baruga choka najo tutwarie mbara kuonaniria munene ore ari aja no akuinyiria Kenya. Senator wa kaunti ya Embu na Alexander Mundigi ni auritia Kenya gwetikiria mpumi ja kithurano giki na kuthi na mbere na ngwataniro. Hiyo sio kitu kufanya tupigane.
Hiyo ni kitu imekuwa. Kuna mshindi na yule anashindwa. Kwa hiyo ni sisi turudi kwa njia. Tukuwe na Raila wetu. Tuweze kuendelea. Kenya yetu hiyo na amani. Na tunaweza kusema ni asante sana kwa Raila kwa sababu alijaribu. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya. Kagitenio kau nawe ngavana wa Machakos wa Vinyandeti ni arombete Raila Odinga kugwata Kalonzo Musyoka mbaru kurira giti kia urais 2027. Ndete ugite kwa miaka 15 Kalonzo nethiritwe akimbiria Raila na nandene kagita ka Raila kuchokeria Kalonzo njara wa Vinya arite miarije nyuma ya Odinga guchindwa kire ithurano bya giti kia African Union Commission kitikiria kiretire nthigurune ya Djibouti. Baba sisi tulimuombea, si ndio? Tulimuombea baba kwa sababu hiyo kiti alikuwa anatafuta ni ya Kenya, sio yake, si ndio? Unajua ukivuka mpaka wewe ni Mkenya, si ndio? Na lazima akiwa Mkenya sisi wote to rally behind him, and everybody, mpaka party leader wangu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka rallied behind baba aweze kupata hiyo kiti ya AU. Lakini vile ilienda tukubali, si ndio? Tukubali na tusonge na maisha. Si baba bado ako na kazi mingi ya kufanya huku. It is not the end of the world. Sio mwisho wa dunia. Arudi hapa Kenya, tuendelee na kufanya kazi yetu pamoja hapa Kenya, si ndio? Si mliona juzi mimi nilikuwa Kisumu. Nikawaambia sisi tumetembea na wao miaka 15. And we have been faithful. So we are asking our brothers also from the Nyanza region to also be faithful to us and support us, because His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anaomba kiti ya rais yake. Si ni sawa? Aombe naende atafute marafiki wengi wengine huko nje. Atafute marafiki wengi huko, tukuje tushikane ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Ana gutera chukuru ne kimwe kia itumi binene biria bigweti kuringithia bonene kithomo gicigone bunge ke Gembe Central. Bakiaria kagitaga kunyagia form cha kujuriria basari mabisa ba CDF kisigone kiu ne boreti achiari gotigira na bao bategutera chukuru kenda bomba kuthithia bwega kiri magerio jakinthiguru mabisa baba ejene form cha basari kiri aritwa irasine kenda kuthia mutaratara jwa kujuriria basari. Dennis Mugendi gatumenyithie. Batemete nthi na kugita ithaka mwanka maturendene cukuru ni cia secondary cia gintuku tacio discus bari mabisa ba obisi ya mubunge wa Gembe Central ndani kiri wa karitho kuya aritwa baruga cia kujuriria mbasa irasine ndene kenda kubanyiria ngarama na mutintikano ya gwita kiri ne kwerwa mbasa ribare amwe ta uria gutwire miaka ile thithirite tukia na mbasa ria itobonte Gembe Central, lakini mno twaya na mbasa ria kianine na ora tukuendelea twagundua ria na bosema ni kianine gutha kuina ana kuinya na kuingi sana kwa tuika ika chaos na ana bamwe bakarenguli ambassador bako batigulilwa na tona India through mheshimiwa ndani kile that to advise it is important tulili ambassador kirasine ana baenderwa ambassador skuru sio kenda na baulili ambassador bakiriretie na ana bonde bomba kuona ambassador turanyi kwa ambassador skuru cia tonde cia Gembe Central cia Sunday schools raba tombre kwa ambassador in December to ya boarding schools na tertiary levels ko rari to na day schools cia Gembe Central twanjiritirwa ri na ruju mwanga juma iri nkatho nyingi aciari ni barombetwe gutigirwo temuritwa kinya umwe agutira cukuru na boi bagwatana na mubunge wao kenda gukiria kithomo gicone kiki kia ubunge kutena sababu ya mwana yeyote thero ari njari wa kithoma nontu kwira yo mwana itakwira mbia cia lunch na riu ekwa ke 34 no te mwana wati aranja na assurance ya mheshimiwa nate o mwana ora wende okoyulilia form akaomba ko ewa basari. So ito kweregira next year kinya skuru cietu ikethero ibwethete boboya zaidi ya ora barabwethetie hapo awali no ntoriu mathaa ya contact hours na mwarimu na murito ya kethero ya kuongeleka utetumike mwana arietiranga skuru am addressing into absenteeism kutiranga skuru ana batira skuru ibethebe skuru iteronde
kenda twita tuna performance imbea no ndu tumba ku perform kitha twatira skuru ya maingi na ku mwetu rwari utha turia ni twakikisa ukuona mbeza utiateyaga itandirene ntukuchuothe mwana no kengi ruyo nengi akilu mathomo ntukwirenge nerenge muthiene tuketha tuna sotimbi ubundi nege no mnono ntupo mheshimiwa wetu turikana arimu wetu bare asinyo sanga ambia genda tumba kuthoma lakini kwa tu no uwezo bandu batomba tusangira twinde lakini mheshimiwa wetu no turikana thai twinde twatulisagira sine ngoshokera mheshimiwa nkatho no tuvoturetera basari skuru no tu batutu ratu ba school itarere nge turamba tueta kwa apply basari sanene be skuru appreciate mheshimiwa honorable Dan Kede nuntu akutha mubango mwega wa gutethia ciana cia schools akamaletera basari chukuru. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe Central, County ya Meru. Atomeria barute tone barombetwe gwita chukuru cia kuritana mathomo ja kendini kenda bomba gutamburukiria mwingi ruteto rwa murungu na njire njega bobone kuringana na Reverend Geoffrey Nkarichia wa kanisa ya Lairangi Nterechia Tigania West augite bobo karigiria muritani jara jombikia gwikira mwingi ogwatine tore gwa kujerirwe kirikari ashakahola no ritikinya akristo na boko thuja gwa kwe kanisa ire bagwitonyithania na nacho batekeje kugwa mutegone jwa arithi batino murungu John Thega na ntetwechi. Consider if God is calling you to go to the people who've never heard. Kama Mungu anakutuma mahali pe atomeria barutaro murungu 25 ibombete kwigo bagikunurwa kenda bakaumba kwigo bakithina mbere na gutambira uthato mwathani ntere mwanya aganteguruni nyambura chombete kwigwa ikirutheka kanisani MCK thau ntere chemituntu kianja Tigania West na bwe nyuma ya kumba kwigwa barikite kithomo kyo mokionainie na mantu ma Biblia harakiaria kiathonie Reverend Geoffrey Nkarichia urano kanisa ya Lairangi Christian Center aumbete kwigwa kibori gutigire botumire ruthato na uma na njira ya girite Mission Kenya itukire ibwega no ntubako yukia kanya bakethira bandaite skuru ya antwa na skuru ene ithirite iri utedio bunene kiri arito kana community no ndiba komba kuthoma na arito bathoma bakaumba gutaura Biblia ore bateria gutaurwa previously kwithara kwina thina kiri gutaura Biblia lakini Mission Kenya ni tena program hiyo na program yetu tutethetie ba tu students turare aritwa 25 na itwithiri tonete mawega yayo iromba ya kwa kiri barabara ikia ku graduate today kana bari ikia ku graduate narwa ni ati ibete barite ngugi na witikia na bethira bana witikio na bethire bathigate maandiko bakaya ko yakuma ome maandiko no ntuko baba kuma bantu bakethira bageta baka interpret Bible te baterie bageta kwendia chiereo bageta kwendia nduzi bageta kwendia maguta bageta kwendia kuburi bakathithia onto yabu tumikia kuongerera kithomo nikenda umenya gwithira wina background information ya gutaura Biblia how to interpret the Bible because baba inge bataura Biblia rete bateria gutaura na so kwina misingi ira kwina pillars ira chirwa mitwe nikenda omba gutaura Biblia urewa twetherio tayo na kirutera rwake Nicholas Murungi urano magwari mabaraba umbete kwigwa bakithina mbere na kuthomithia tumiria baba aumbete kwigwa kiwa kwina itumi aga Kenya tumiria kumba kwa bakithi cukuru cia geni na Biblia kenda bakaumba kwa bakithina mbere na kwejana rutheto batakwangara tene tugondu to mwathani uriga thia mutumiria atitite cukuru ne atari ndio mona wetha ko mtu asindano ni daktari atithomerete undaktari no ntuva kwithira mantu ya Biblia na ya kwenda mtu alikarithitwe nthi na akaritanwa na kwa unaandika kwenda kwira atumiria bonthe na atongeria ba makanisa baraba taita cukuru Bible school yote Mission Kenya ni kofa cukuru ya Morero Pastors School of Theology itina mbecha nyingi cio guchumbura ichi unge ni kenda uthoma na umba kwithira mutumiria ura wa class kira mwathani akwenda inkwenda kuga atumiria batu nabo batithomi ibo bakureta thina ndene ya nthi yetu ya Kenya no ntu batiritani Biblia bwega au nandi no shakaola ikumira na mantu ya yange ya kwendia mauta na kwendia roi na kwendia munda na iguru
Eliud Njaura no atongira Mission Kenya baraba umbite kwa bakithi na mbere na kurungamira mitaratara ya kuthomithia tumirite baba na umbite kwigua agitariria mama ya kutumikia watu wa Mungu kwa ukweli wakiongozwa na Roho Mtakatifu na yale masomo wanapitia. Ni kweli kuna wale hata bila masomo wanaweza, lakini wakiwa na masomo itaongezea zaidi, itawasaidia kuweza kueneza neno la Mungu vizuri na kuhudumia watu wake kwa njia ya ukweli. Wengine wanakuwa na wito, lakini nao wanaweka mambo ingine. Kuna tuseme mahitaji, wanaweka mahitaji yao mbele, ndio wanaanza kuleta maneno yao bandala ya yale ya ukweli ya neno la Mungu. So wao wanaongozwa na mahitaji yao yale wako nayo, ndio wanaendelea zaidi kuleta maneno yao kuliko yale yako katika Biblia. Kiripotera Ndoto cha Weru TV, Mbeta wa John Ndhiga. Nkatho cia mwanya ikugwatanira na bao twikire nteto cietu ciruthe tucemanie thitha tuna nusu nkumenyithie nteto nkuruki itana mbere na kurumira mibango ndene ya Weru TV. Mbeta Maureen Kinya, monanirie to mathithio Purity Rich.